Assalamu alaikum giɗoɓe am ɓen hiwri kon fof mi landike on siɗo e jam haɗay komi woni waɗirande o vidéo ɗo ko fi sensibilisugol enne rewɓe jiidotoɓe ɓen haray tout d'abord miɗo tori Mody Mariama Siré e famille Mariama Siré on foppo muñago yarlo fatunde o jo maɓɓe labaɗo yalla hinno mo yaafo ɗo mo yaafaɓe o yaafo en ɗo yo ƴettutudem yalla wurno bo makko barkenam torike allahu lamɗo haray komi faala innude enne rewɓe jiidotoɓe ɓe se jiidike ƴetten tan fowtago ƴetten tan fowtago seeɗa ha ndikken par ce que no woodi ko ɓe innata kon hémorragie interne an ɗa wawi sikkude a ndikki par ce que ala ka musede mais ka nder reedu ma a ndikkali woni césarienne woni accouchement par voie basse enen ka men si debbo jiidike iɗen andi une semaine après ko dennabo on stress jiɗi no ɗuuɗi iɗa gayni jiidade iɗa dowa préparade kadi fi dennabo on a immoto daroɗa a jinday a wowlay seke a waɗay piiji ɗin fuu hay si yimɓe ɓen no wallitade ma mais haray toujours iɗa stressé a ɗanota ko moƴƴa bobon kan no ɗon bobo wullay jemma a muyninay piiji ɗin no ɗuuɗi min komi innata si debbo jiidike yo ƴettu tan 40 jours o fowto hay son waɗay dennabo onon ton occupo hay e fus mais fowte ƴette tan fowto ɗon harana jindugo ñande dennabo on woni ka chambre moɗo waalo ɗon fowto ɗon ton immo jindugo ka yaasi e hiwrago jama woton immo e jindugo ndara ko hunɗo e hunɗum acce baabirawo e famille ji ɗin ka nene e ka baaba ɓe foppo ɓe hinno programme ji ɗin lutto ka chambre maɗa waaloɗa ka danki ma kala arɗo hiwragol ma yo aro ka chambre ma joɗɗino julle binde ɗon o jooɗo ɗon par ce que on dikkali surtout onon jibinɓe ɓen par césarienne wattane yiila hay si ƴiƴan ala yaltirde ka ɓaawo po mais nder ton haray ƴiƴan ɗan no yaltude hémorragie interne waray ko yaawi seke ɗa wawi jooɗade tummaya maɗo waaloɗa tummaya wattane yiila fi allah e nelaɓe yoti annabijo mo yii leydi porto ɗo debbo so jibini o fuɗɗitotako golle makko ɗen ha 2 mois et demi on timma congé maternité donc haray mo ka suudi mo dankade ɓiɗɗo makkon imo fowtade ko ɗum ɓennayi hay rapport ji ɗi sa jibini au bout de 2 mois woni par voie basse woni par césarienne wona avant 2 mois parce que avant 2 mois no wawma provocande o hémorragie interne et puis haray organe ji ɗin fof ka reedu wattaki ka place mum donc koyon ƴettu tan hay haɓɓugo rendu koyon habbo ha 2 mois on timma par ce que so yehi ka kine en leydi porto ɗo ɓennayi on woton haɓɓu rendu ha 6 mois on timma kamɓe ko 6 mois ko fi honɗum ha organe ji ɗin ka nder reedu kala watto ka place mum kala wontita ka place mum par ce que sa ƴetti reedu rendu no janɗirta non ko nin organe ji ma ɗin ƴawirta ha ka ɓernde donc sa jibini kadi hara foppu no tippade ko kala wona ka place mum donc ƴette tan fowtagol ha 2 mois on timma hara na dogugo na gollugo min andi rewɓe gono ton ɓe mara choix ko ɗum waɗi kadi accugo espace ɓiɓɓe ɓen no moƴƴi ha non par ce que sa jibini oɗa buude ennan tawi kadi ko ya jibi goɗɗo go a fowtotako so ndaari hande ka meɗen ɓiɓɓe buyno woodi ɓe mara nene hande ko rewɓen ɓuri ɗuuɗude ka mayde ɓuri worɓe ɓen rewɓe no mayirde ni hara ko jiɗinno ton mais ɗin ko jin wattanta yiila souvent kaka jiidi wattane yiila fi allah e nelaɗo e woti annabijo son ƴetti reedu ha on jibini woni ha 2 mois ha 2 mois ka jibinɗon ɗon wattane yiila fowto ɗon on faami ko yon fowto ha ka 2 mois on timmata ɗon
après l'accouchement fi Allah ene la do wote nabijo gente o video do partage mo parce que no way sauve de ngurna yimbe buy dare debbo labaɗo min nar ko ɗum ɗo woni cause mayde makko nden goɗɗo anda mais en yii o jibini ñande dennabo on en wawata innude o jindali ka yaasi ka nder suudu o jindi e on haaju ɗon fof moɗum no wawi wonde hara ko hémorragie interne min naali ko ɗum ɗon mais mi inni no wawi wonde hara ko hémorragie interne o heɓi o yaha o fowto tun ko ɗon o santata douleur ji ɗin ko ɗon o mayata donc haray ko wattango yila moƴƴa non par ce que si woni ñande denna bon bimbide ñande a feƴƴini c'est que cause on no nder ton wattane yila fi Allah ene laaɗo e woti annabijo fowte son jibini fowte ƴette tan fowto ɗon profite ono e bobo mon on ok yimɓe ɓen kadi yoɓe andu hunde wotere si goɗɗo jibini ka men visite ji ɗi yoɓe ɗuyto docteur ɓe ɓen ka meɗen ɓe duwa andude hunde wotere si debbo jibini ɗiɓe duwa accude o fowto to haysko balɗe tati ka laɓtane ɓe jonnamo conseil so yalti na yo jindo ha 2 mois on timma ko yo fowto ha organe ji ɗin wonta ka place mum deuxièmement si debbo jibini ka meɗen visite ji ɗin enen debbo jibinay tun yiya famille ji ɗin yimɓe no hocco cikko ara randama visite hara hayɗanago aɗa wawde yiɗa ronki komin atan visite ji ɗin si goɗɗo jibini habbe ha denna bon feƴƴa ha une semaine on feƴƴa hara o fowtike jonnemo tan yo fowto o sella nde reedu makko ndu sella hay si yeeso makko ngon no hentini nde reedu makko ndu sella acce taw ha une semaine on feƴƴa si aron no randomo visite ƴettugo bobon yeƴa bobon tournira bobon nokkeli ɗin fof hara yimɓe ɓe no humpa si bobon no laba ma ɗum sino kaani hara ɓe humpa ɓe faala ko ɓe wowna habbe taw ha o nene bobon fowto sa jibini bobo ha 2 mois on feƴƴa aduwaka yawde jinda hay e nokku wattane yiɗa yande mi jeeji on fi Allah nelaɗo e woten abijo yiɗe hoore mo yiɗon ɓiɓɓe mon ɓen c'est important c'est très important dare rewɓe ko woni mayde acca ɓiɓɓe mum fi Allah nelaɗo e woten abijo rewɓe jeune ɓe pay koye tun fayda pay ko mo yiwɗa o nene makko maayi mo yiwɗa o nene makko maayi so maayi e nder ɗum ko ɓiɓɓe mon ɓen perdi ɓe ɓiɓɓe no besoni e nene maɓɓe ala ko ɓuri nene ala ko remplacata nene wona nene ala jama wattani yiila fi Allah yiɗen hoore men yiɗen ɓiɓɓe men ɓen sen jibini fowtoɗen visite ji ɗi yoɓe habbo sale visite ji ɗin ha denna bon feƴƴa fi Allah woto immoye jindugo jooɗe ka danki hay ñande denna bon jooɗe ka danki fowtoɗon yande mi jeeji on ko ɓe ɓiɓɓe ɗo woni perdude neteɓe ɓaawo nene maɓɓe ko ɓiɗɗo hombo yeeli ɗum ɗon jamɗugo ɓaawo nene mum hay enen mo ko baɗɓe ɓe mawɓe mum feƴƴini hande ɗum no sonji en ha ni wullay mawɓe men ɓe awa wattani yiila ɓiɓɓe men ɓe no besoni men wona cellal ala wona santé ala ko ɓuri cella si ɗamari cella haray ɗamari piji ɗin 9 haray ka riche ka millionnaire wona cellal ala jama fi Allah ene laaɓe wutana bijo enen ɓe rewɓe wattani yiila e cellal men ga andi noon wo selluɗo anda importance nawnare ko nawnuɗo andata importance cellal awaten hewtu ha ka nawnare fiyen andu importance cellal mi jeeji on fi Allah ene laaɓe wutana bijo nani bonne journée